गावनि जिबनखौ त्याग खालामनानै बावसोमनाय बायदि जायो सेक्रिफाइस भेरगाव ब्लक दानि सोलिफु BPF दोलोनि TCLCCनि चेयारमेन बिक्रम दैमारिया दिनै मोनसे बाख्नायजाथाव हाबा रायजोफोर गोबाव बोसोरनि उनाव 21 बोसोरनि उनाव गाव सिगां फरायनानै थांखांनाय डिमाकुसि डिग्री कलेज सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव दावबायहैनायजों लोगोसे गावनि फारसेनिफ्राय गंनैबो फरायसालिनो 1 लाख करै रां अनसुंथाइ हैदों। बेजों लोगोसे कलेज फोजौखांनाय गोनांथि आंखाल जानाय मुवा बेसादफोरखौ सुफुंनाय आरो माखासे मानि खोथा होदों। नायलांनो हागोन गावनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। जेराव आं फरायदोंमोन जुनियर आरो सिनियर बे मोननै कलेजनि टिचारफोरजों लोगोसे स्टुडेन्टफोरखौ लोगो मोननानै आं गोजोननाय मोन्दों। बे आंनि कलेजखाय गोबां बोसोरनि उनाव बे कलेजाव आङो नायनो फैनाय बायदि आङो बिथांमोननि टिचार बे कलेजनि टिचार जायफोर फोरोंगिरि बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय गोबाव बोसोरनिफ्राय बेथन गैयालासे जेबो सेलारि गैयालासे फोरोंबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो आङो बुंदों जायफोर फोरोंगिरिफोरा जायफोर शिक्षकफोरा गावनि जिउखौ बावसोमनानै दरमाहा गैयालासे बेथन गैयालासे सासे स्टुडेन्टनो फिउचारनि थाखाय गियान होयो बियो गावनि जिबनखौ त्याग खालामनानै बावसोमनाय बायदि जायो सेक्रिफाइस। मैं কৈছোঁ যে যিবিলাক শিক্ষকবিলাকে দৰমহা নোপোৱাকৈ বেতন নোপোৱাকৈ শিক্ষা দি আছে তেখেতসকলে চেক্ৰিফাইচ কৰাৰ নিচিনা হয় নিজৰ জীৱনটো। ইয়াৰ কাৰণে মই নিজৰ যিটো কলেজ আছিল আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আছে মোক বহুত মৰম কৰিছিল এক সময়ত। আৰু আমাৰ ছাৰ আছে কিছুমান টিচাৰ বেলেগত গুচি গ'ল আৰু কেইজনমান আছে তেখেতসকলক মই চাই পেলাই মনত পৰি তেখেতসকলক অভিযোগ আৰু তেখেতসকলৰ যিটো অভাৱ এইটো চাই পেলাই মই টিচাৰবিলাকৰ কাৰণে কিবা এটা সাহায্য দিব পাৰিব নেকি বুলি মই ইয়ালৈ আহিলোঁ। আজি মই নিজকে আনন্দিত পাইছোঁ যে নিজৰ কলেজত ইমান বছৰ পিছত মই আহি যে শিক্ষকবিলাকক কিবা এটা দিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে মই নিজকে সুখী পাইছোঁ। যিটো হাগ্ৰামা মহিলাই ছাৰে যিটো পষ্ট মোক দিছে নিশ্চয় ভাল জাগাত ভাল ঠাইত ৰাইজৰ মাজত যাই মোক ভাল জাগাত ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে মই এইটো অনুভৱ কৰোঁ। তাৰ কাৰণে আজি এজন গভমেণ্টৰ সৰু এটা পদবী লৈ যেন ৰাইজৰ কাম কৰিব পাৰে এইটো মই নিজকে আশাবাদী। आं आसा खालामदों आंनि बे कलेजाव थानाय जेसेबां नांगौ जानाय आंखाल जानाय इनफ्रास्ट्राक्चारफोर दङ आं बेखौ जेन मावफुंलांनो हायो आरो गावनि कलेज हिसाबै एरियानि ओनसोलनि थाखाय डेभेलप खालामलांनो हायो। बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननिफ्राय सहयोग आशीर्बाद आं लुबैगोन आरो दिनै बे फिसा अनसुंथाइखौ टिचारफोरा जेन मोनो आं बेखौ आं खावलायगोन। যিবিলাক কষ্ট কৰিছে তেখেতসকলে নিশ্চয় পাব মই আশাবাদী আৰু আহি থকা দিনত মই নিশ্চয় আৰু হেল্প কৰি যাম বুলি মই নিজকে মই আপোনালোকৰ মাজত কথা দিছোঁ। আৰু যিখিনি প্ৰগ্ৰাম হ'ব কলেজৰ কিবা এটা উৎসৱ হ'ব এইবিলাকত মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ ওচৰত থাকিম যেনেকৈ মই সময় পাই আপোনালোকে মোক পাব। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এই সামান্য গীত মই দি যাম আপোনালোকে নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিব। Semua foto lah deh.